Umunyakiro w'Ikiama gya Jubilee haiga Kenya Vincent Kemosi nigo habamochire omurai wense Dr. William Ruto askelia gatabuna magendero taraika Nyamira. Igati yamamocho nubo gachiwe University ya Nyamira hamona magendero ande hayo achakiwa se county yo asasa birenga magendero ayo nigo bono arache gusi gwetera ogosira Dr. Fred Matiang'i. Asensemo yo wiraniria nigo mugabana Onyamira atebiruna rutonere orabisi bono wika chinga ki chiogochori nigo baringe ko yakwana iga ime yegeti ya Sironga abantu abambago kasana buna kwaba explain ri university lakini bono kwaba tanta ni mono kiagara bamaite nga erine university ya Nyamira, University of Nyamira bone ka wata ya constituent college bamo chiko tanta nake igo uchimotua ntorkidengera tinge university yo nechikoba full University of Nyamira. After 3 years, Professor Tevire, after 3 years, the constituency college ige wota koba a full university. Na intwe ngaki na boko nyatu aso robo Eserikari toko konye professor indegere tukura manganayo. Ya mwisho, unajua county commissioner umesoma vizuri sana hapa. Sijui county commissioner ndio huyu. Umesoma pesa mingi sana. 27 billion in infrastructure, scholarship, nini kitu yote. Lakini unajua watu wameshangaa, hiyo pesa yote iko wapi? Kwa sababu hapa Nyamira waioni. Tariboigo. Hiyo pesa sasa we ambia serikali ilete hiyo pesa hii watu waisikie. Omweli kabisa abantu wa Minto inche na ari gweta gavana actually na achikire moyegoyo. Ina ari gweta na nyora chipasi chiane na agura na chichira. Eya Getari, eya Bonyunyu, eya Makairo, eya Bosiango. Amone chinde inkobori nkikera na tebungo moyonora na agaba no maetanse ito. Bono nare wete rindegere ntakwandete abantu aminto nagosa. Na ende bunangoso aiga president yeto yangakere simina kinara abere gari mana moteya songa na rodire ngo moyeganora. Onte bimba ma yamate president yeto nere. Moye maetenere omwana orio ito Fred Okemo Matiang'i ogota kowe president omwakonde mbale twamusabeire mbya mono sana mwana abaseseni